Achawi Kamataya Paubing Ukru with Deputy Commissioner IAS Joseph Paulin Kamsomli Kapang Ranye Kwikami Haira Manipur Sarkar na ADC with Otpam Chipui Kawai Recruitment Sadak Chili Makamaya Otsak Aina Sagitai Pokhaira Sarkar we go to Hills Ranyeji State with District Sai Korali Savara Gihi CM Birena Hang Laikayang Thor Ajawi TTE Pau Chungsangla Jajo in a Pamidele Ajawi Pau Maisa Aina Nganangramsa Ukru with Deputy Commissioner Saksa IAS Joseph Paulin Kamsom Wivang Kapang Ranye Kwikami Haira Kamsom na Ukru District with Deputy Commissioner Sada Zingum Khani Kajang Khani Kahailaga Ara Ferzol District Li DC Sada Transfer Saga Haina Aya DRDA Hall Mini Secretariat Complex Ukruli Kwigaga Ranye Chili Joseph Paulin Kamsom na Kapang Dui Kamatuili Ukrul Aina Zatki Kajihi Ukrul Kapaji Kwipungda Kaya Aina District Chili Lungsanda Otngarut Vakwilu Shidra da Hanga Migajung Kana E Ukruli Mapamara da Hangsaya Kana Tumuigadom Kami Aina Hiranka Rahaira Kajihi Hangda Joseph Kamsom na Ningushi Pongshoka Ukrul District DC Gatar Kara Hila Kapang Sara Gaji Hangda DC Gatar Chilila Kamsomli Gagadom Tada Horzak Gagadom Milu Gajihi Kamsomna Ranye Chili Boya Ukrul with DC hi Ara Krishna Kumar na Saghaina Krishna Kumar hi Vishnupur with DC Sagasana MLA Alfred Kangam Arthur Aina MLA Kushim Vashumna District Administration Li Katom Rami Kahai Wivangla DC Jina Ningashi Taraka Pongshoka Ukrul SP Saujanya Signala DC Joseph Paulin we Azingli Awi SP tenure career Ragsahi Kamahang Saya da Hanga Joseph Paulin hi Alungli Le Pala Kahai Kala Atam Gaji Kanganui officer Pingli Katomi Jinga da SP Jina Hang Sanga Joseph Paulin Kamsom hi Awi Azingli Kalai officer Pingli Lang Maida Ot Kasamina Ukrul we Aina DC Ningaima Mathala Tui Kahai Lekap Haira Ka DC Manarim Ringapha Aina Kapanghi Ajawina Karena da Kamsom we Atamli Ukrul District Li Chingri Gahai Kala Kapha Kwiraya da Ukrul we ADM David Kashung now the Hangsanga Joseph Paulin Kamsom Wivang Rungkami Kapang Ranye Chili Ukrul District we DLO Ping Aina staff Ping da Vazanga Manipur Sarkar na ADC we Otpam Chipui Kawai Recruitment Sada Kaleji Kamhaulu Gaji Edsam na Pora Gahai hi Mahengsang Kami Wivang State Sarkari Makamia Otsak Aina Sagitai Pok Haira Naga Students Union Chandel na Autonomous District Council Office Aya Aina Shungmi Haira Ukrul Jurachandpur Kangpokwe District Sadar Hills Lila ADC Office Ping Edsam na Lonmi Haira Ukrul ADC Office Aina Employment Exchange Office G TKS na Lonmi Haira Kala Employment Exchange we aina document la kuitui mi haira. La Kava Cookie Students Organization na la ADC Recruitment we form mi Shanghai ka sabing ji thota mi haira da pau sambanga. Edsam na boda kalehi ADC Sarkar mathada sem gahai thili gaje ADC election sa gahai thili recruitment sanaulu gajina. Kala recruitment chili primary ojawi eligibility criteria ji apam we Avaram tui tapalung rada semilo gajia. Now shinawi wordam shigakui kalatam gakuili atui arai pap kata aina jishud kami dargar salaka gajihila kahangna. ADC recruitment gasali edsam na makamaya pongshok da Hill District we ADC office shungkami kala district kai kali misanghai formula kuitui mi haira. Kala ADC Bill 2021 table masarang gaji wivang kapung nau ping na maringapha pongshok da mashun wivang ngerda kala atam hitaran schedule tribe makaning we miping na ADC recruitment ni thasang hai saya hangda kala kapung nau ping na mamayala leida kala ADC recruitment chili mathasang ran gaja mayang maitai pangan kai kana ukrul employment exchange li thasang hai saya
Atumwi form chi aya employment exchange we aina khui mi high application form ping chi we ngachai li zanga sa pau me ka chi ka thana ka thai sam ka phangna. Legislative Assembly Speaker na tambak we MLA kai khali Hill Areas Committee ka bangasang ochot chila shok da masangranga. Mga yi mada Twitter chi khui ka shok la khui shok haira. TGS na aya form khui mi ga hai chi magushika kalabai da hanga. Chiwi ngachai li chitha da ST makhaning ping na thasang da khlai. Hi ka tha da shok how la employment exchange na ka tha da khui sang hai ka sa khala ka ji hila ka chung khana ngathing da lai. ADC Bill 2021 with Maramli Achontang Hill Areas Committee na Development of Northeastern Region with Minister Ling San Haira. HAC Chairman Leishio Keshing na Thanda Committee Member Pinkala MP Dr. Lor Hozang da Donor Minister G. Kishan Reddy Li Vasampang da ADC Bill 2021 G Assembly Li Table Sami Kawai Maramli San Haira da Hanga. Shorkar we go to Hills Raniej State with District Saikorali Savara Gaji CMB and Hanga. Yarwi Wivang Park Vai Kasali Kalata Wivang Kapaning Group Kachikatana Hub Kavai Kasali Matami Maradas Birena Hanga. State Bank of India Ngaran Commit Northeast Economic Revival Plan with Lon Kayao Melali Kahanga. Go to Hills 2.0 G District Saikorali Savada Apong Gataday Dali Reg Sankwira Kavai Ngaran Ngayay Samira the CM na hanga. Chief Minister Birena Gahang atishur the State Shorkara na State Bank of India na Team Semlaga State with Micro, Small and Medium Enterprises MSME Pingwi Survey Sadalay. Survey li take a kui atishur the MSME akana loan kui hairaga mukwirang financial support dakar saliga masali la MSME unit ji haksang kawai mangawa may kawai ki dakar sali higata hi take wiki kachina. State Bank of India will loan kayao mela chili beneficiaries tingtara gadali loan mi kawai kasana da hanga. Richum now saikora pasapada oktui kawai state shorkana hotnada lay kajihi hangda shimli pasagapa magapa yang sangkami scheme la masangla hapok haura da hanga. Scheme chiwi azingli kalem aina tes sami kala Pradhan Mantri Bharatiya Janoshadhi Bariyo Janawi aina sakta magagaza pingwi ari arai la kalem aina mira da hanga. Lang maida Ayushman Bharat aina Chief Minister ki hagchel ki tengbang card sambangran masambangrang gaji pinglila card mira da CM na hanga. Manipur we Avu Church Pungyo Baptist Church we Zingum Shaka Mugada Aka Angsut Ungushung we Ringapa Aya Church Kala Richum Now na Mayon Garok Haira. BBC Tahaw we know na Zimik Shoji Mayon da Rane Aka Singagali IAS retired and Luikam na Musowa Samida Pilan Kangamia. IAS retired and Luikam we Avavu late Ngshanpung Luikam na 1927 to 34 Kum Pungyo Baptist Church Pastor Sasaya da Hanga. Luikam na gashitui kamili Tangkhul tui we Tochan Maramli Tiaumeka Pejiteya. Church Pastor Reverend H.A. Tamringam na Rani Chili Hanga. Tangkhul Vareshi Kaji Varena Ngaran Miping Hai Saida Awo Bedikriu na Thot Kakatumli Ragazangna. Achalaga Hunpun Awunga Awa Raihau Lui Valaga Hankung Atamli Ramnau Pingna Awa Bedikriu li Kuirang Kawai Mahon Pamsaya Ka Bedikriu Rara Kaji Marani Haigasa Ungashungna Kajihi Awa Raihau na Hangjiteda Lungtung Bamli Vare Church Kare Sakaya da Hanga. Pastor Jina Pungyo Baptist Church with Tochan la Pejiteimia. Kala Kawan Gashon Kibanaka Pungyo Baptist Church with Principal Painganing Awo Ayina Lingsang Mighai Manipur with Avu Church Kaji Makayay Paimana Kaji Kasat Sangmia. Pungyo Baptist Church Tangray Vakla Church Foundation Deji Ayamayon Haira. Tangkhul region with Dibudi Kilonser Mawan Sagahaya Shimringam Gazingmay Ogatui Aina Gantui Gahaiwi Maringapaka Kanang Pongshok the Kilo Affairs Government of the People's Republic of Nagalim na Kanangda Kale Shimkurli Condolence Mihaira. Shimringam the Nagayur Wivang Kangaruli Ot Ngurut Kwimi Gahai Tochandi Zangra Kala Kanao Aina Tangda Ali Leishilak Aina Paning Ungra the Pongshoka. Chienang soda Colonial Sunlight Mangung Mawan Satu Gahawi Maringapa Kanangla NSCN GPRN Pongshoka.
Mangung hi sorbung nauna kala a Naga National Service 1991 kum haugapokna da hanga. Naga nga lay wivang odram ngutsumi kahai mujud kamisada Naga Army wi long vibuna mawansa gahaya Colonel Sunlight Mangung Sarangli Brigadier Reng Mihaira. Manipur State li matha makeup kaji Dutch word kaho carpentry workshop li Tangkhul shinau khare sada kuirumla pen milana trainee sada zangida leya. East the som now pen milana vatam khuigi kachiwi apong phakamili IPS IGB IK muivana ngchon miyada hanga. IK muivana khanui thot assembly lungsan lak aina phaning mi kala otsak aina sashok khami wiwang ningshi taraka phongshok haira. IAS li Mingasang Manipur katam nauping wivang IAS Super IAS 500 koho scholarship program haupok mi haira. Scholarship chi achahon CM Biren launch sami kahaina. Super IAS 500 scholarship chi wivang lupa rupees 2.8 crore khani tangkhai langda sang mi haira. Chiwi azingli face to face IAS coaching khimi gi gachina. Scholarship launch kasa rani chili mutui mida Manipur wi aina Mitharuk na UPSC Civil Service Examination 2020 li mai kaya samkapangwi ringaphala CM Biren Pongshoka. Super IAS 500 program kushok kamihi aina lupa hiya tinglaga ramngaleli IAS wivang coaching kuigazet darkar masalwi mira hina gachungka wivang gapang sarad Biren hanga. Face to face coaching chi alternative learning system ALS Delhiwi IAS chishot mapping na tamigi kachina da hanga. Coaching J State Academy Training SAT Tagyal Patli State Shokarna sponsor Samida Rungmigi kachina. Coaching we face create November ngapai kachang with Tarik Tishat Tang Hapograda hanga. Chiwi batch we course chi Zingoma April Kayingli Vakupki kachina. Chiwi aina civil service preliminary examination pass kasaping chili mains wivangla crash course kala test series kalemaina mivalura da hanga. CM nagahang atishur da UPSC exam week coaching mi khawaipam permanent complex hostel aina ngsoda sem khawai shorkar na ngarandale. VSAT IAS coaching wivangla lupa crore aka kakau scholarship la migida layada ALS National Sales Head Pratik Bhadajaryana hanga. ALS we scholarship chi Manipur we aina IAS wivang hotkana mi shagatumli migi gachina. Scholarship ngadan kui kawai mega IAS scholarship exam rakra October tatara hawi tarik makada matithang Imphal Jurchanpur kala ukhruli sagida leya. Scholarship exam chi we matha makeup kaje shakani li 100% scholarship Manipur Sarkarna Mida State Academy Training chili kalemaina coaching zang saki gachina. Rank shakani wi atung aina shapanga aina tangdali kazang pingchina scholarship chi ichichawi rank atishurda percentage 40% aina 75% wi alungli mirada hanga. Mawan saghai athon abon maili yumgathadli makhamaya kala mushun poda khalai Joint Action Committee na ban ayangaya aina hapokida leigsaji ngson haira. Punghang matida jishat statewide ban ngahot hai kasaji Protection and Preservation Committee Manipur BBCM kala lamyan ba irabot ningsing thauram observation committee na kapoli hengsang mida kason gahai kasana da hanga. Lamyan ba hijam irabot wi shaka magada phanga kabraz miksho angsut ungushungli irabot li tribute mi khawai da committee khanijina ban masami fellow kaji kasana. Lakabak aton abon maiwi angun rimsli aya JSC members zang da postmortem sahira. Angun ji rims mortuary li haidale. JSC wi banji ngson hai salala yumgathat otshot chili kazang khayona pingli tukui mi khawai yaron ngala kala meira paibi bingna Imphal to Manipur Highway Sekmai block samilaga protest sahira. NH 37 lila ban volunteer bingna kari Zat kasaping li kham da audio kapung kariping kaung kawa kaban sampang haira. Kugi Students Organization Sadar Hills na thanda Kangpokpi District wi richum nauping nala JSC na kangohot ban kala miyum gathat chili makhamya phongshokli katom dalai.
Ayang Zin we report Atishura Ukrul districtly COVID positive mi phanga sambangli haira. COVID second wave karahiri Ukrul districtly Arira shungda COVID positive sambanga hahi ayawi jishat jizangda tinga shatruk hangjishata mati kashung haira da hanga. Arishang aina COVID care center ling hagsa mitharade chikoli aya discharge sada Ariri Ukrul districtly COVID kagazami machine hangjishata shini leida DSO report na chithaimia. Ukrul districtly aya aina tangda COVID vaccination kap kahai mi machine ting tumra shashini apa khani kahaira. Chiwing chaili ting makada shapanga tharada chikona first dose kap kahaina kala ting thara shaga hangshini da kutumna COVID ari dose pay da kap haira da hanga. Zingum tharada jishat aina hangmati da matiwi alungli khalai mi machine ting tharada kutum shapanga hang jishat da phangana kap haira. Zingum hang mati da phanga aina hang phanga da chikowi alungli khalai machine ting phanga shakani hang thuruk da chikona ari kap haira. Kala zingum hang thuruk aina atungbing ting gutum sha jishat makada jishat na COVID RG kap kui haira da report china hang. Aji we kamataya bawing nganangrum lishitsa. Ukru with Deputy Commissioner IAS Joseph Paulin Kamsomli kapang ranye kwikami haira. Manipur Sarkar na ADC with Otpam Chipui Kawai recruitment sada kalay chili makamaya otsak ay na sajutay pokhaira. Sarkar we go to Hills Ranyeji Estate with District Sai Korali Savara Gijihi CM Birena Hang. Aji we pao he nang chang haira nganada kalay nudum Sai Korali so kamiya zimik shok sa serena.